Vidite vi ovaj lep prizor. More. Leto, jedna od najvećih stvari koje čekam u mom životu samo zbog mora, da mogu da odem, gdje mogu da odmorim, konačno malo da sebe nađem, da prošetam plažom, da se ispočem, zato što nisam veći rank u lolu, da tražim još neke bolje solucije kako da postanem taj rank, nađem se sa vuduima i guzuima. Jebem ti budalu. Samo došli u moje leto 2018, moje ime je Deni, ko ne zna, subscribe, like, share, odmah sada. Hvala svima što ste došli na ovaj vlog. Ja, vidite koliko čisto mora, vidite koliko lepo mora. Uvijek moram, svake godine idem na ovu jednu istu destinaciju. Ovo mi je 4. godina za redom da sam u Italiji, iskreno mnogo mi se sviđa, mnogo je lepo. Tako da nadam se da ćete i vi da uživate u ovom mom, tako da kažemo, nekom mini skeču što se tiče vlogova. Nažalost gaming neću objavljivati ovih dana jer nasnimao sam klipove, ali jednostavno nije mi to. Moram da budem kući, da objavim klip, da mi to bude ono maksimalno, da bude lepo. I onako zadnje 2 nedelje nisam objavljivao klipove zbog razloga što sam hteo da odmorim. Jednostavno ne mogu, kad nešto ne ide i kad to iskreno boli, jer ne ide boli i hteo sam sebi da dam neku, ne kao pauzu, mislim, meni pauza ne treba jer ja iskreno mogu za kompom, i onako ja sedim za kompom po 20 sati, znači meni pauza nije potrebna, i kad nisam sad objavio klipove, ja sam uvijek bio online, znači ja sam, pošto sam bio i kući, što je najgore, bio sam i kući, a nisam objavio klipove, ali nema veze, sve će to proći. Hvala svima što ste došli da pogledate ovaj predivan sketch vlog, što bi se reklo. Evo vidite, mi smo trenutno na plaži Marina di Romea, koja je znači ogromna i gdje je more znači totalno ogromno i totalno lepo, tako da bit će lepo. Danas nam je ovaj vetar, neće kvariti malo zvuk, ali iskreno i da kvari, boli me kurac, nema sad vremena da razmišljam toliko o tome. Čepio sam za školjku. Pitio sam za školjku. Trenutno tražim drugi kafić po redu, zato što prvi kafić mi je odbio dati Wi-Fi, gdje ću moći naravno da objavljujem ove vlogove. Tako da sada idem do drugog kafića da vidim da li ćemo možda u broj 2 da nađemo neke ribe ili neku dobru konobaricu da svuvamo. Iskreno jedva čekam. Ok, tako da kulturno ću da sačekam na red, neću da ljudi misle da sam mnogo prost i nekulturan. Inače ovaj bar ima kamere, tako da mislim da mogu da snimam bez problema, tamo je i šef, vidite ja i šefa sam već upoznao. I onda kad ljudi kažu da ja u stvari nisam mnogo snalažljiv dečko, mislim, molim vas, kakvi su to reči. Sad ću samo da sačekam dođe konobarica. Ok, ovo je Ana. Ovo je Ana, ona radi ovdje u ovom lokalu. I'm gonna talk in English so she doesn't think I'm saying something bad. I have my ordinary, please. How much? 4. Pošto je nažalost lagovalo dok sam naručio ovo piće, morat ću ovo da zveknem i morat ćemo da ga snimimo ponovo, nažalost. I just said, since we didn't make it like, official, I have to make another one. Inače, ovo što sipa je gazirano vino u Italiji. Mnogo je divno i mnogo je lepo. I sad dosipa pošto zna da sam debeo i da mi treba još. Hey, Anna?
will you marry me for that? Like. Ko ne bi voleo ovo i ovakvu ženu, iskreno, iskreno. Thank you. Idemo da popijem i krećemo u shopping. Sigurno, izgoreli su mi, znači, osjećam da sam izgoreo na cijela leđa. Ma nema veze, verovatno ću... verovatno ću ovih dana da se vratim vamo i verovatno ću to da srećem. Ciao! Ciao! You speak English? Yes. Oh, finally someone. Where are you from? Polska. Poland. Poland, really? That's where Shroud is. Yeah? You know Shroud? No. Really? You don't play games? Maybe. Almost. God damn it. Only Fortnite and FIFA. Fortnite, really? Oh my god. Come on. Fortnite? Then you have to speak with my husband. but he's not here. He's not here. Oh, he's playing Fortnite, right? Yeah, I'm here for 8 more days. So you come I to... saw you yesterday. Really? Yeah, I do. I do. Oh. Well, how can people forget my lovely hair?